made of pa. Na makwaba edeba Adom TV. Dwumadie we Nkuranhyensem. Na me am te dwumadie ho chia me a me de ho chia me e wo somfo akoa Apostle Dr. Nita Ekotego. Woni ma de me de se wanya mre na obehe me atie me. Ene da me de beka se obi a na dwumu asipi a na dwumu dore no o ahyensode ba akopɛ. This sign follows those who are mentally tough. They are never embarrassed by their mistakes, failures, or flaws. Yeah, because you go school, somewhere they make an emissary. Catch you or Timmy chain. When a macho mind, when a boy, but me the cement to do Quaguna Empire. Now, a poor school, I say, obey. Now, Ukra laptop, come, I say, about a Bema Nebe, Bema pa. Na my body so, Ajima Nebe yo, Monso Mwe. Na Sajima Betra Krasuma. Esan se na dwen se wiase nyina he na dwen punti no onyam from so oda edi so ye bibi na se cheche ni koka pena ne boafu. He easily becomes embarrassed. Say nipa we na dwen ya kwada adwene na woni a wadwen mu ayema a ejina ho yi no woni ma ne ebesi no emu abam, and they don't allow what happens to them to make them condemn or depreciate themselves. Osumboma ho. Se me koye na anye ye no nche se me okwasampani. E bia na minim kwa mefa so ye no na me ye manye ne ye nche se me sua se ye ne ye. Se me kan na man kan ne ye no nche se me ekwasea. Me sua na me kan ne ye a me sua nsan ye ne ye. Nti mini fede o me mu. Na se me nim nwase woni panim. Na mo me sua ade ba bia me sinto ewo. E che se madwemu esipi esita. Me yahoma so minim wakakura me ntie bebre te sa bebre wona dwene no me de me ganji bona kwa me ahihyi me gai wo me na afebo kokko le ole noko onipa bia wonni ho a emma se wasua de akodu mpepenso a wonsua de bio adechi bia no adesua wa brabom esan se enenko ena okyinanko ena okyina de chinso nko na abiri bia wo de ba. And ti adesua be hia ma wo ti ana wanya hobrase asua de. Don't feel ashamed when you never got it. Now no dey to wo nti wo dey atwere dua and why revision notes atu mi ntimi nkoye biom one dey catch the wo. You don't need to revise your notes. You need to have a vision for your life. My vision is to become better than I am today. Therefore, whatever I will do to make my life better, I will do it, regardless of my failures, regardless of my flaws and my mistakes. And from so there wo nipa ho sinto de wo nipa ho enkuguo de wo ho na ne nyina kabo mu a ne amesua fimi enkuguo mu ni mahwe ase ne mfom so no ena ema me nyansa panemu bi ka kire me say out of bad judgment or out of bad experiences good judgments are made. Ahwe ase mu ena so nyansa sebe se ogyasio na akwara mfa ne sanko hye mu hu se ogyasehye. So that bad experience never change say you find sanction. Now what the oya ya kan na obuafu. Me nye biom. Oya ya anko ye no me nye biom. Aware ba kwa akoya say nti me menya nkwasafo me ware biom wan dey ka kire wo. Won hia ba ma bi say ni te kwase me menya nkwasafo. Me menya ya nyansafo. De akohia say be oni nyansa. Ye say obi asai. Ukohia oba na odi secret me nyina di sika wan dey ka kire wo. So oba no ani hani. Ye wo ma mo padwumadene. Minimo ba bi a ohia wo mama obibi nti se dia woto obidi no hweniye dia to na ano nkyese na abrabote na bo amusu no nya wote no wotwe eno ben wo. Who you are attracts people who are the same to you. Nya wote no atwene ma ete se wo eben wo. Who you are, your energies attract same energies. Sebo nyansani a wotwe won e onyansan ben wo. Sebo wo odo a uchi woni a wo do ben wo sebe tafrache uyima uchi woni a eyima eben wo wo sisi ni a wonya woni be sisi wo yo kronfo abenya woni be wia wo ti abrabo a ye bue no ya na emma wa abrabo emma fede ento asai ebubu atete apansam ene je sa na be yakose be ye kiani kebe ye biom nti woni e wonya nsamu ahoden no sa asam to wonya on fa fede nyina no eye se obefere keto amanye ne yie enuhu eye
ye man kan ye na mo wanye ne ye na kire no e de na abaye abaye enye enkotra fa de akura manye ne ye me nyere bio we de me koye be sire me dabi se akura ofiri ho na bere kurum kakra na fe suade me se me fun so abto be me rough man kan ye na me de asede na ma me wera free me ntwe so be sire me am yitu me say we de man kan ye ni te ko be ka se bere bi go for dia ena me ko block traffic ena crash be gina manim na me see to be see am se crash me sorry fa che me why ena me yes de man kan ye te ho me pa no cho ena enyina de yes de ya na mfumso oni pa ho ento ye na mfumso ba se ogitum na de yes de na de sra yes be awo ye no akunko ma ye na ma ye no ye maka no ye wo ye sa e de obre ena ba adwene mu woni asebe tafrache owo adwuma hodin so wonya defensive bema akotwe mpra kurum aba fie were kan ya mama bre ene enkwada go na wo gro no onye panimu bema nya defender e wo football park so bema oje de oye ne tumu se enye na wajayo obi a defensive bia no ohun ne bone waya de no untimi nyintum me ha me she ne no me ganji mi na kan ofiole game na kan nya go beto amanya na ye me wola wo won say ya na waji atum kakra mo a mo ye bone a mo pe anu yefun e de ma no mo pe nchirase fun no e de obre na ba mu obu ade no onim ye o mi se kwan fa so yo na akire no na akwa no wase no na afi wa defend and na you know I didn't come to work early if I came because the shirt I'm saying na manye ni ye but was a man more powder than na manye ni ye. Stop being defensive and start admitting to your errors and learn how to correct them. That shows you are mentally tough. Again, you don't manipulate others. One ibu bra akosia ohun ade we de to a ye ni say ya obo wo dede na obi onye mental tough bi o dede ni na ohun ye ni say ya ni okanyina na ona dwum so besisu. Oh akosia you know say that we dey tie you know I loving you from here to say chauma na o dede o do homa na fa so me so obi ana dwum enye yie no ona yesa. Everyone who lacks mental toughness is a manipulator. Or dead nipa, or crack nipa, and nipa koseyemu, a nipa. Me ya make a child say, Baba Yebo is saying now a CP agnimu, a jan de, a jafonso atumu, and who said they are in ya, can ye ni? Yenina, ye one mamma, ajimai. Upiam co, o why see, Siana minimum, Siana eno, one a catcher one, nano. Adrian Odibu Brano. And yeah, no, now the Mekachi will be said, you cannot use the mindset of 2024 to manage 2025. You cannot use the mindset of 2024 to manage 2025. 2025, some about different. 25 way, and then my baby different. February, I never back. I won't know. My pa ebano, ebe yenya safo. And one I crowd will be fam asomu any year. And you want your baby bu awosu enko yi ye bro wo dia wonye ye nanya yi de china wano kasa na do beko wano kasa de waba said ya otie no ka unu say abrabo ye bu no there will always be challenges, there will always be demands, and there will always be changes. Prepare yourself to embrace every opportunity to turn your life around. Let me repeat this to you. Prepare yourself to embrace every challenge to become better than you are today. Life changes, therefore you ought to change. What happened to you in 2024 will be different from what will happen in 2025. Therefore, you need a different mindset this year compared to the mindset you used in last year. Remember how you on an ano, and jamu, na efufro. Ya na ano success now this one. Na me ye jamu na share the fufro. Minia, em no to kwe I abre. Ma minya ana kwa adwuma. Na me nurse se wo de wo mre ema me. Na me nkoda weba fripon ase. Me na ejam pedo ase. Na me na adwumafo Adom TV nyina wo bo a adwumade ba wo na ase. Osmosis mamoni de osmosis what is saying. Ena Michael, ena Abraham. Anyone here ejeja camera chi nyina me da mo ase.
sɛ nyame yɛ adom a ade kyi mu mɛsɛn hyia wo wo a wonya mmerɛ hwɛ me deɛ wo se deɛn wo no nyame ɛntena